pampasahero a jeepney, kaaddakan payod nga madi, iti agdin na dua nga tammi, dagitoy ti agririri, agnaganti pitot kinsinti, agkatugaw nga inanglit, agpinabasol ana bangsi. Nagpingit ti dua nga tammi, nagwangit rambol unig ti jeepney, nagpreno tayo day bregating itapnon, apan nagrepere. Di tamit na nakibiyang tay konduktor, nga ang abos na tupol, nangisit na ramraman pa'y analugsi. Taymit pasahero at tindera, Maria tugiit, tinagan na, sangsangitan na tayla, kuna kamatis pariya na tugawan na. Iti pa nagdalupisak na, kasla ubing nga maladaga, inkusay-kusay nagsaka na, nagluka, istay pandiling na. Gaputa di makaanawa, tay tingi nga driver da, impayawat na tay palsit, kini konduktor anang isip. Inagaw met tay tindera, tay palsit nga kunada, imbala na kamatis pariya, kasla bulintik tindira turna. Nga nagriri, unik pampasahero a jeepney, kaaddakan payod nga madi, iti agdin na dua nga tammi, dagitoy ti agririri, agnaganti pitot kinsinti, agkatugaw nga inanglit, agpinabasol ana bangsi. Nagpingit ito nga tam, nagwangit rambol unik ti jeepney, nagpreno tay driver nga tapnon, apa nagrepere. Di tamit nakibiyang tay konduktor, nga ang abos na tupol, nagisit na ramraman pa'y nga napiski. Taymit pasahero at tindera, Maria tugiit, tinagan na, sangsangitan na tayla, kuna kamatis pariya na tugawan na. Iti pa nagdalupisak na, kasla ubing nga maladaga, inkusay-kusay nagsaka na, nagluka, istay pandiling na. Gaputa di makaanawa, tay tingi nga driver da, impayawat na tay palsit, kini konduktor anang isip. Inagaw met tay tindera, tay palsit nga kunada, imbala na kamatis pariyan, natugawan na. Nagsardeng ti ap-apa, gapukin tugiit a Maria. Balse! That doggy in the window, the one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? Ow, ow. I do hope the dog is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If she has a dog, you won't be lonesome, and the doggy will have a good home. Anak ko kwa em tao itipan niyo, the one with the waggly tail. Anak ko kwa em tao itipan niyo, so sweet. I do hope the dog is for sale.
Chenyo na kunada nagmenopos sa wanin arena lugar ninyo sa tayo sama di mapindantay karirit na uray pa'y kunaenda agmenopos sa wantut arena anan wenday talanga yung nagangun santipan paria ay na kamay maya nuwing kapan panununin ay na kaarare at menopos at karamayan ay di raprapakin makararem launayin tain kulding upay tirabi ikan lumagayin. Di kanto ang malipatan, pusok di kinayawang uray no kaano man, siya sino man na dumadunay adun ababalasang tiinak na sarakan taawan pa di nakita, akaskin ka di kinapungga. Isang mutay nakaay-ayo at ay ganday takalid mo uray nu'y paludit mo tay tama-tama kas bikento tila ingi daw dawat ko manang nuwag sarakan to uray laing day tadakulap mo tiinak malamano tunggal panak may maysak at akan na sirsir mata rugyak mi tinagarapap akas tayo da katuy din na di ka kuman na palubusan yung syaklat tatay panawam urayek tumanen nga sublian tiragsak mua na tunday. Isang mutay nakaay-ayo aday kanday takalid mo uray nu'y paludit mo tay tama-tama kas bikento tila ingi daw dawat ko manang nuwag sarakan to uray laing day tadakulap mo tiinak malamano. Jak maikari taad nagdadikwa uray no saweng ang napudno kadyak tupay na patsen taamok ngagang angaw ka uray no ikari ang minabibitue uray no ikari pay nga agsing-sing pet ka kasano nga min manong nga adyaten kakit awag dakin ka playboy di kalsada di nagbalila ka dagita nasamsamida sa nasarita tadyak kaya tagtukin ka tadyak tumet nga aglulwa di nagbalila ka dagita nasamsamida sa nasarita tadyak kaya tagtukin ka ududi na.
Jak maikari taatan nagdadikwa Uray no suwem ang napuno Katsak tupay lang patsen Taamok ngagang angaw ka Uray no ikari amin na bibituen Uray no ikari may nga agsing-sing pet ka Kasan mo ngamin manong nga ayaten kakit awag dakit ka Playboy ti kalsadan Di napalilaw ka na kita Nasamsamita sa sarita Tadyak kaya tagtukin ka Tadyak tumet nga aglulwa Di napalilaw ka na kita Nasamsamita sa sarita Tadyak kaya tagtukin ka O tuwo di na Di napalilaw ka na kita Nasamsamita sa sarita Tadyak kaya tagtukin ka Tadyak Anay puso Anay, anay Nasa el Nautut na unay Hindi Kaya kabanarang Ay kakaasi ang Mga itasay Unoen kanto Unay-unay Inayunan kanto ni Tisinamay Tutuluden kanto Analumamay Napagamuanen Ingkan tumalitay Anay Aruiso Anay 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 Nasa el Nautut na unay Hindi kaya kapanarang Ay nakaasi ang mangidasay Apaman nga inkanto makaturo Iyarpaw kunto tarupang daytoy paniyo Tapno di nakakagaten Kilamuket maimas untut maturo Anay aruso Anay 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 Nasa el Nautut na unay Kaya kapandarang Ay kakaasi ang Hamang idasay Apaman nga inkanto Makariin Dagusan kanto sa kuyudan Nga ililili Kas may sanga ubing tanan namin Sa itiese Anay Aruiso Anay 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 Nasa el Nautut na unay Hindi kaya kapanarang Ay nakaasi ang hamang idasay Anay Aruiso Anay